Diperlukan mawahai kene ko wei rumah. Ka Facebook kalak ban bu kriteria ya ka profile ke jong pi lada pilak bun isu pelat hapuk ka profile. Kan bu kriteria mo. Basakoi ke jing jak no jong utu content monetization kadai ka warning ya ka Facebook ke jong pi. Te ya lek ban like na kita ki hadian ba pilak yok katu ke jing jak no ya content monetization lai kadai ka warning. Te ya lek ban kiar naki isu ya lek ban like naki nugi isu mo nomor ba endala yo bun sen ka gitu ki isu kemud ba kan sa remove sendon naka kan nom access kan nom la kan nom I set up shoot ya katu content monetization te kat bala mo ya lek ban kiar na ki isu mo ya lek ban kiar kat bala nomor ba kan sebut kriteria mo lada kadang I warning tangkum tu ban ba jingjak no jong tu content monetization kumud ba kadang de ka warning te kumud ba ya lek ban kiar na ki isu ya lek ban kiar ya lek ban like na ki nugi isu ya lek ban post ya ki original content kadang ban like ni isu but pin de ban sim sting ya kene nomor ba lada pi sim sting ya kene kumud ba pin saduk sendan ban yo ya katu content monetization ka profile jong pi kan saduk sendan ya katu te kamud ba ka ka bang kathong ka bangingi kwa kalong ban yo itu ka content monetization mdai te kamud ba ngidei ban yelek kat bala ban like na gitu ki issue ban like na ki no ki issue mo namar paling ong ya kene namar ba ka profile ke jonga ka wei ka profile ke jonga em ngalak yo sibun bagi issue te hakabaning kong gadang long mo ban page ya ka professional dashboard ban page ban a ban login ban a kadang long mo henry kawai kolong ba u content monetization ujak no na kadau bang adon bun pelat ki issue te ujak no gan content monetization te de nang tap da nga upload ya ki reels mo ki badan music te kitaru ki kimde ki music ki badai na po ka Facebook ta kadau ngayo issue teng upload di ki photo seru ki jing thok ki banga thok da ka kiten parang gemot ki don issue kilak bandon ki issue